Dobrodošli na prvo predavanje iz uvoda u Sveto pismo Starog Zaveta. Današnja tema je Sveto pismo kao deo otkrivenja i Sveto pismo kao knjiga. Na samom početku govorit ćemo nešto o Božijem otkrivenju, sama definicija i šta ono konkretno znači, i o dvama stubovima Svetoga otkrivenja, naime o Svetom pismu i o Svetom predanju. Također ćemo nešto reći o važnosti Svetoga predanja za tumačenje Svetoga pisma i obratit ćemo pažnju na to šta konkretno znači Sveto predanje, to je da se ono ogleda u bogoslužbenoj himnografiji, u bogoslužbenim radnjama, u freskopisu, u tumačenjima Svetoga pisma od svetih otaca, dakle u patrističkoj egzegezi. Nakon toga preći ćemo na razmatranje pojma zaveta, dakle odakle taj termin koga je skovao, odakle nazivi Stari i Novi Zavet i koji su još drugi nazivi Svetoga pisma, dakle Biblija i tako dalje. Također ćemo nešto reći o Svetom pismu kao celovitom narativu, odnosno koja je to narativna nit koja spaja prvi stih knjige Postanja i otkrivenje Svetog apostola Jovana Bogoslova, dakle koja je to priča koja povezuje sve biblijske knjige koje su raznorodne i pisane u različito vreme. Govorit ćemo i o značaju Svetoga pisma danas i o tome kako čitati Sveto pismo, dakle kako pristupati njemu zarad akademskog usavršavanja i naravno zarad našeg sopstvenog duhovnog uzrastanja. Literatura po kojoj spremate ovo pitanje jeste, kao što sam i malo pre naveo, profesor Milin, profesor dr. Dragan Milin, Uvod u Sveto pismo Starog Zaveta, Beograd 1991. godine, od 7. do 11. strane. Dakle, na ovim prezentacijama navodit ću uglavnom prema izdanju iz 1991. godine. Osim ove primarne literature možete naravno pogledati i jednu odrednicu iz leksikona biblijske egzegeze pod nazivom Pismo ovoploćenja, odnosno analogija u leksikonu, i također sam u samoj prezentaciji uneo i neka veoma interesantna i važna zapažanja rumunskog starozavetnika Eugena Pentiuka. Jednu njegovu knjigu je objavio Oxford i jako je dobro i značajno, zove se The Old Testament in Eastern Orthodox Tradition, odnosno Stari Zavet u pravoslavnom predanju. Kao što rekoh na početku, dakle, govorit ćemo sada šta je to Božje otkrivenje. I odmah na samom početku treba reći da čovek svojim umom, dakle stvorenim kapacitetima svoga uma, nije mogao da dosegne božanske istine, to jest nije mogao da spozna Boga, dok mu se sam Gospod nije otkrio. To jest Božja je inicijativa u otkrivenju i on sebe objavljuje. Dakle, objavljuje se pre svega izabranim biblijskim ličnostima, starozavetnima patrijarcima, dakle Avramu, Isaku, Jakovu, Josifu, onda Mojsiju i tako dalje, svim, dakle, biblijskim likovima sve do novozavetnih, i naravno otkriva se i biblijskim piscima koje zapisuju ta javljenja i sve ono što se tada događalo, tako da Božje otkrivenje, dakle, možemo mu pristupiti putem te pisane Božje reči koje je Sveto pismo. Sada, osim tog otkrivenja u kojem se Bog nama javlja, koje nazivamo nadprirodno otkrivenje, jer nije bismo mogli svojim umom da ga dosegnemo, postoji takozvano prirodno otkrivenje. Naime, mi možemo da kažemo nešto o Bogu posmatrajući prirodu. Dakle, to je nešto što možemo sopstvenim snagama uma da spoznamo, dakle, da prozremo. Naime, kada gledate prirodu, vidite da je priroda uređena, lepa i tako dalje, onda naravno shvatate da jedan uređeni sistem ne može da nastane nekim haosom ili sam od sebe ili nekom prostom slučajnošću, nego uvek naravno logika uma nas vodi ka tome da pretpostavimo da taj sistem ima svoga tvorca. Te tako, dakle, dolazimo do zaključka, dakle, samim umom da svet ima tvorca. Pošto je priroda lepa, krasna i svaki put i gledamo, dakle, sve te pejzaže, vidimo da je priroda lepa, što znači da je i tvorac koji tvori takvu prirodu takođe savršen. I tako dalje. Dakle, to su brojni neki atributi koje možemo da izvedemo samo posmatrajući, dakle, prirodu, to je to takozvano prirodno otkrivenje. Nas sada naravno zanima nadprirodno otkrivenje i to je ovo što sam vam govorio, dakle, zapisano, to je pisana Božja reč, zapisano Božje otkrivenje, što je Sveto pismo. Međutim, šta je onda Sveto predanje? Obično se pretpostavlja da je Sveto predanje ono što je prethodilo zapisivanju Svetoga pisma. I tako je, postojalo je jedna vremenska distanca od trenutka kada
se Bog objavio do trenutka dok nije nastala pisana Božja reč. Prost primer. Mojsije beži sa narodom iz Egipta, iza njega je faraon sa dvokolicama i tako dalje i sigurno neće tada da zašilji pero i da zapiše šta se događalo, nego u prvoj sledećoj prilici kada bude bilo dovoljno vremena i kada bude imao normalne okolnosti za pisanje. Takođe, sama Biblija će Mojsiju pripisati ono što mu je sam Gospod rekao da zapiše, a to su ovi zakoni i 10 Božjih zapovesti i slično, a brojne delove petoknjižja, naravno, napisali su drugi ljudi koji su zapisivali to usmeno predanje koje je išlo od Mojsijevog doba, dakle od samoga javljanja Božjeg pa do njegovog zapisivanja u pisanu Božju reč, odnosno Sveto pismo. Dakle, Sveto predanje prati Sveto pismo i pre i posle nastanka Svetoga pisma. Dakle, postoji usmeno predanje koje prethodi njegovom zapisivanju, tada nastaje Sveto pismo, ali Sveto predanje time ne prestaje. I u tome je u suštini njegov značaj, a upravo ćemo o tome nešto još reći. Naime, sada kada čovek 21. veka otvori Sveto pismo, vidjet ćemo da tu postoji jedna distanca koja traje više milenijuma. Naše kulturološke i civilizacijske okolnosti su izuzetno promenjene, drastično, dakle, u odnosu na taj period. Prevod koji mi imamo na srpskom jeziku je star 160 godina, a čak i kada bi se on iz tog, a nadamo se, bit će objavljeni novi prevodi, čak i kada bi se on na savremeni srpski jezik preveo, mi i dalje imamo tu vremensku distancu. Dakle, oni govore o događajima i ljudima iz davno prohujelog perioda. Da li bismo sasvim mogli da razumemo shvatanje okolnosti životne tih ljudi koji su živjeli pre 3 do 4 hiljade godina? To je teško. Osim toga, da li bismo zaista mogli da prodremo u sve božanske istine koje nam nosi biblijski tekst bez svetoga predanja? Ja mislim da ne bismo mogli i upravo u tom smislu nam sveto predanje predstavlja jedan okvir u okviru kojega čitamo, razumevamo i tumačimo Sveto pismo. I to ćemo naravno ilustrovati na nekoliko primjera. I evo ovde je jedan citat od Eugena Pentijuka, malo pre navedenog rumunskog starozavetnika. On kaže sledeće: Pravoslavna crkva je od apostolskih vremena naglašavala i utelovljavala princip da se Sveto pismo može tumačiti i prenositi ne samo putem pisane i usmene reči, nego i putem bogosluženja zajednice kroz auditivne, himnografske, vizualne, ikonografske i asketske načine, u smislu praktičnog delanja, kao i kroz patrističku egzegezu, odnosno tumačenje Svetog pisma u delima svetih otaca. Sve ovo se najčešće uopšteno generički naziva sveto predanje. Dakle, sveto predanje nije samo ona živa reč koju prosto prisvajamo kada ulazimo u liturgijsku zajednicu koja je Sveto pismo temelj, nego i sve ovo što smo tokom vekova, dakle, kroz sveto predanje baštinili, himnografiju, ikonografiju i tumačenje svetih otaca. Dakle, u tom smislu gledano, Sveto pismo i sveto predanje imaju takozvani komplementaran ili dopunjujući odnos. Pisana Božja reč u Bibliji dobija svoje puno značenje tek kroz živo i lično opštenje sa Bogom u svetoj liturgiji. Dakle, ta pisana reč za nas koji čitamo Sveto pismo očima vere nije tek neko mrtvo slovo na papiru, nego njegovo puno značenje i prodiranje u samu srž značenja tog teksta vrši se i kroz naše prisustvo u liturgijskoj zajednici. Zašto? Zato što postoji bogoslužbena zajednica koja je Sveto pismo prosto temelj života i koja pokušava da živi po tom Svetom pismu, koja ga baštini i prenosi dalje i na taj način mi uspevamo da prevaziđemo tu istorijsku distancu od onog prohujalog vremena, od pre 3-4 hiljade godina kada su živjeli starozavetni patrijarsi, pa do danas. Jer i oni su u svoje vreme prenosili ta Božja otkrivenja sebi najbližim ljudima, dakle jednoj zajednici, starozavetnoj crkvi, koja je opet bila glavni okvir tumačenja kada je nastajalo samo Sveto pismo i do dana današnjeg mi baštinimo taj kontinuitet delovanja Svetoga Duha, dakle od biblijskih vremena pa sve do danas, jer postoji živa liturgijska zajednica koja je Sveto pismo temelji, koja prosto ima mogućnosti da kroz to živo učestvovanje u liturgiji prodre bogopoznanjski sasvim u značenje Svetoga pisma. Možemo navesti nekoliko primjera u kojima je odvajanje svetoga predanja od Svetoga pisma dovelo do određenih devijacija.
Naime, javila su se vremenom tumačenja Svetoga pisma koje odudaraju od istina vere, onda kada se tumačenje pisane Božje reči i otkrivenja tumačilo van himnografskog, bogoslužbenog i honografskog konteksta. Primer za to je, recimo, protestantska reformacija. Luter, koji je osnovao protestantsku crkvu, je u jednom trenutku mnoge aspekte svetoga predanja odbacio. Svetitelje, bogosluženje u smislu, dakle, prisustva hleba i vina na bogosluženju i tako dalje. Dakle, sve je bilo usmereno samo na čitanje same Božje reči pisane. I naravno, kao takvo, pojavio se problem svako sledeći koji je hteo da samostalno tumači Sveto pismo, on je osnivao, sopstvenu crkvu. To je svako ko imao različitu egzegezu, različito tumačenje, je pravio svoju crkvu i tako se protestantizam proširio u niz različitih pravaca. Taj proces faktički traje do dana današnjeg. Evo, 2015. godine se razvila, recimo, u Nemačkoj jedna polemika. Jedan profesor teologije iz Berlina je pozvao se na jednog starijeg nemačkog teologa, Adolfa von Harnacka, gde je nazvao Stari zavet recidivom plemenske religije, koji je sasvim različit od univerzalne hrišćanske poruke. A to je inače tvrdio jedan gnostik, jeretik Markion u istoriji crkve, i samim tim je doveo u pitanje kanon. Dakle, po njemu jednostavno Stari zavet na neki način ne odgovara principima savremenog društva i on bi volao lepo tako da se prosto isključi iz kanona. Znači, to se jednostavno dešava kada se Sveto pismo istrgne iz konteksta svetoga predanja. Isto tako, ukoliko sveto predanje lišimo svetoga pisma, dakle, ono postaje jedan prazni ritualizam. Zamislite liturgiju u kojoj ne bi bilo čitanja svetoga pisma. Dakle, tu bi nestao takođe temelj takve liturgije. To ne bi više bilo liturgija. Isto tako, kada bi se sve svelo samo na čitanje pisma, to bi bilo prosto mrtvo slovo na papiru. Kao što bi rekao apostol Pavle, slovo ubija, a duh oživljuje. I evo dolazimo do ove odrednice iz leksikona koju sam pominjao na ovom mestu. Kakva analogija, odnosno kakva sličnost postoji između Svetoga pisma kao pisane Božje reči i ovaploćenja. Pa naime, i pre samog ovaploćenja Hristovog, Sveto pismo se na neki način posmatralo kao ovaploćena reč Božja. Znači, ta živa reč Božja koja je bila govorena Mojsiju i drugim starozavetnim likovima, u jednom trenutku se zapisuje i postaje na neki način uknjigotvorena, materijalizovana reč Božja. I kao takva predstavlja i prasliku potonjeg ovaploćenja Sina Božje, dakle Logosa ili reči Božje, koji u potpunosti objavio Boga. Kao trojičnog, dakle i kao vaskrslu i kao trojičnog. Evo nekoliko primera zanimljivih u vezi sa ulogom svetog predanja u tumačenju svetoga pisma. Naime, poznato vam je da se sveto pismo, evo konkretno Staroga zaveta, čita na bogosluženju večernjem kroz parimeje, najčešće, dakle uoči praznika, postoje izabrana čitanja i naravno da su oci videli kad koji praznik nastupa, uvek su uzimali one starozavetne sadržaje koji su nagoveštavali taj praznik. Tako da se onaj koji prisustuje bogosluženju, slušanjem parimeja i starozavetnih praslika onoga što će se dešavati u Novome zavetu, već priprema za tu novozavetnu realnost. Takođe, zamislite bogosluženje u kojem psaltir ne bi postojao. Psaltir nam je negde, naročito za dnevna bogoslužbena posledovanja, skoro pa najznačajniji biblijski izvor. Dakle, bogosluženje se temelji na Svetom pismu i naravno, dakle, sve do liturgije imamo ga čak i na prokimenima i na drugim mestima. Sada što se tiče, recimo, bogoslužbene himnografije, ona takođe tumači brojne starozavetne događaje. Uzmite, na primjer, Blažena prvog glasa. Mi pomislimo, aha, to je ono što dolazi na početku liturgije, pa ćemo to sada da otpevamo, a pogledajte samo kada obratite malo dublje pažnju na to šta u Mokranjičevom osmoglasniku za prvi glas stoji, dakle, sledeće. Jelom sa drveta izvede vrag iz raja Adama, a drvetom krsta uvede u raj razbojnika. Pomeni nas, Gospode, kada dođeš u carstvu svom. Znači, šta nam time postaje jasno? Ova himnografska sentenca nam u stvari povezuje knjigu Postanje, 3. glava, dakle izveštaj o padu, sa izveštajem o stradanju Hristovom. Dakle, drvo poznanja dobra i zla povezuje se sa drvetom krsta. Kao što je kroz jedno došla smrt, kroz ovo drugo je došao život.
I vidite kako sada svi ti starozavetni tekstovi jednostavno se prepliću jedni sa drugima. A bogoslužbena himnografija nam je upravo ona koja nam daje taj kontekst tumačenja o kojem sam vam malo pre govorio. Taj kontekst se ponajbolje možda može definisati kao jedno hristološko, trijadološko i soteriološko tumačenje Svetog pisma u himnografiji. Dakle, vidjet ćete na mnogim mestima da se specifični starozavetni momenti tumače hristološki, trijadološki i soteriološki. Osim upotrebe Svetoga pisma u bogosluženju kroz čitanje i kroz tumačenje ovim himnografskim, dakle ovim pesmama bogoslužbenim, Stari zavet takođe je podtekst i mnogih bogoslužbenih radnji. Naprimjer, mali vhod na liturgiji predstavlja u tumačenjima svetih otaca najčešće simbol Hristovog izlaska na propoved. I povežete sada sa onim što sam malo pregovorio, da je Sveto pismo kao takvo, opet kao knjigotvorena reč Božja, jedna analogija ili praslika ovaploćenja. Takođe u svetoj tajni krštenja primetit ćete da se novokršteni pogružava u vodu. Ta voda inače predstavlja vode smrti koje su okruživale Noevu barku, kao i one vode smrti koje su okruživale narod izraelski dok je prolazio kroz Crveno more. I kao takve predstavljaju, dakle, smrt staroga čoveka i ulazak u novi život. Dakle, sve što govorimo i o bogoslužbenim radnjama i tekako ima svoju biblijsku osnovu, a one same, to je bogoslužbene radnje, daju i specifičan ton ili specifično tumačenje tih drevnih biblijskih događaja, što znači da nisu oni tek nešto što se dešavalo tamo i tada, nego se ponovo u svetoj liturgiji, u bogoslužbenim radnjama, to jest u svetim tajnama crkve, reaktualizuju. Dakle, mi ponovo živimo tu realnost koja je nekada, dakle, postojala tamo u Starome zavetu, koja se dogodila, ali koja je živa i prisutna do dana današnjeg u živoj liturgijskoj zajednici. Stari zavet je prisutan i u ikonografiji. Evo, recimo, Dečanska freska iz 14. veka, na vežbama ćemo ih više, naravno, gledati. Bog koji razgovara sa Adamom, koji pita Adame gde si ili zašto si to učinio, predstavljen je kao Gospod Hristos. Čak i ako, naravno, do oploćenja tada još uvek nije bilo došlo, ali glas koji se obraća Adamu predstavljen je, vidite, kao Gospod Hristos. Pogledajte takođe, tu je zmija, tu je drvo života, odnosno tu su Adam i Eva, čija je golotinja pokrivena. Vrt je predstavljen kao jedan ograđeni prostor, privilegovan, dakle, za prvoga čoveka, nasuprot tla koje rađa trnje i bodlje, na koje je bio prognan prvi čovek, i vidimo Hirumima sa, dakle, šestokrilog koji stoji, dakle, na ovim dverima, i tužna lica, dakle, sasvim uplakana i turobna, praotaca ljudskog roda, kako izlazi iz Edenskog vrta. Dakle, vidite, u jednoj slici faktički prepričana knjiga Postanja, 3. glava. Naravno, zanimljiv detalj možda ne vidite ovde, ali ovde u krošnji ovoga drveta života je onako u nekoj meri tek malo kao blagi pečat oslikana Presveta Bogorodica, što u stvari pokazuje da je ona koja je drvo života, to je ona koja je rodila životodavca. Takođe, naravno, kroz celivanje svetih ikona i kroz, posebno recimo, starozavetnih likova, mi takođe na neki način oživljavamo tu starozavetnu realnost. Dakle, postaje za naš duhovni život važno, što znači, evo opet, koliko sveto predanje utiče na razumevanje Svetoga pisma. Toliko o primjerima iz Svetoga predanja. Sada prelazimo na to šta znači pojam zavet i u kakvom odnosu stoje Stari i Novi zavet. Dakle, pojam zavet je prevod jevrejske reči berit, što, dakle, u bukvalnom prevodu znači zavet ili savez. Na grčkom je reč diatiki, što znači testament ili oporuka. Zavet možda bi bilo bolje prevesti kao savez, jer je to sklapanje, faktički dogovor između Boga i čoveka, i više primjera za to imamo. Dakle, Bog sklapa savez sa Avramom, sa Nojem, pod Sinajem, dakle, sa čitavim Izraeljem. Međutim, svaki put se dešava da čak i ako korifeji, dakle, te biblijske istorije, dakle, ti starozavetni izabrani likovi, sklope savez sa Bogom, naslednici vrlo često posle nekoliko generacija prekrše taj zavet i naravno posle toga uglavnom dolazi kazna. Ali dešava se prosto da čitav Stari zavet nagoveštava da će se napraviti jedan večni savez, novi savez, koji se prosto neće nikada, i njegovo važenje neće nikada prestati,
I što je najvažnije, dakle ne sklapa se sa pojedinačnim biblijskim likovima, Avramom, Isakom, Nojem, tako dalje, Mojsijem ili čak ni sa samo jednim narodom, nego sa čitavim čovječanstvom u ovopoćenju Gospoda Isusa Hrista. Knjiga proroka Jeremije nam nagoveštava, dakle, o tom večnom zavetu ili savezu i kaže u 31. glavi, evo idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti sa domom Izrailjevijem i sa domom Judinijem nov zavjet, ne kao onaj zavjet koji učinih sa ocima njihovim, kad ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavet moj oni pokvariše, a ja im bijah muž, govori Gospod. Nego ovo je zavjet što ću učiniti sa domom Izrailjevijem posle ovih dana, govori Gospod, metnuću zakon svoj u njih i na srcu njihovu napisat ću ga i bit ću im Bog i oni će mi biti narod. Kao što vam je poznato, dakle, Sveto pismo se sastoji upravo iz Staroga i Novoga zaveta i postavljamo pitanje u kakvom odnosu oni stoje. Pre svega, kada pročitamo Stari zavet, vidjet ćemo da jedna od najvažnijih poruka jeste proročko nagoveštavanje Mesije. Dakle, vidjeli smo kod proroka Jeremije, nagoveštava se taj novi savez, novi zavet. Apostol Pavle kaže da je Stari zavet vaspitač za Hrista. U poslanici Galatima, 3. glava, 24. stih. Dakle, on ima ulogu u Božjem dobrostroju spasenja da priprema one koji će, dakle, primiti Hrista u krštenju i na taj način je neko ko tim možda, dakle, strogim starozavetnim naredbama kao dobri pedagog vaspitava Izrael za upoznavanje sa ovoploćenjem Gospodnjim. Takođe, organsku vezu između Staroga i Novoga zaveta vidimo i u Hristovim rečima koje kažu nisam došao da ukinem zakon i proroke, nego da ih ispunim u Matejevom evanđelju. Mi često odbacujemo Stari zavet kao nešto to je prošlo, to je nevažno, važan i Novi zavet jeste, ali Novi zavet se ne može razumeti bez Starog i naročito sam Gospod Hristos ovde kaže da zakoni i proroci nisu ukinuti, nego ispunjeni, što znači da je starozavetno otkrivenje i dalje Božje otkrivenje i javljanje u domostru istorije spasenja, da ga ne treba tek tako olako prenebregnuti. Možda ponajbolje, to tako kažem, se može odnos dva zaveta prikazati putem ikone iz Sinajskog Pantokratora, po meni jedne od najimpresivnijih, najgenijalnijih dometa pravoslavne ikonografije. Ako vam je poznato, dakle, kada pogledate jedan deo ove ikone, vidite samo sa ove strane pokazuje se lik Hristov sa malo drugačijim akcentom. Dakle, vidite lik koji predstavlja ipak jedno strogo i pravedno lice. Sa druge strane, kada pogledate ovde, vidite lik uglavnom blagoga Hrista koji nam je poznat na većini, dakle, naših ikona. A ono što je genijalnost ove ikone jeste što ona spaja i tu crtu starozavetne pravednosti i praštajućeg i milosrdnog Boga koji nam je objavljen u Novom zavetu. Dakle, govoreći da je to jedan isti Bog, odnosno jedna ista ličnost. I upravo držeći Sveto pismo, dakle knjigu u jednoj ruci, pokazuje krst koji tako impresivno nekako mami pažnju, govoreći da je upravo to centralna tačka, kulminacija biblijske istorije i samim tim istorije spasenja. Dakle, odnosno tačka spajanja Staroga i Novoga zaveta. Nešto slično je blaženi Jeronim govorio u svojoj čuvenoj rečenici koja kaže Novi zavet u Starom se skriva, Stari zavet novim se otkriva. Da. Nazivi Svetoga pisma, dakle, poznato vam je, čuli ste, dakle, mnogo puta kako Gospod u Evanđelju zapravo zove jevrejske spise koji su mu prethodili. Dakle, on ih ne zove Biblija i ne zove ih Stari zavet, jer Stari zavet nije postoji u tom smislu, jer nije napisan novi. Gospod kad govori o Starome zavetu, kako ga mi danas zovemo, on kaže zakon i proroci. Niste li čitali zakon i proroci? Ili Mojsije kaza, tako dalje. Kada govori, recimo, o onom odeljku jevrejskog kanona koji se obično naziva ketuvim ili pisci, gde spada mudrosna literatura i tako dalje, psaltir i slično, on kaže niste li čitali u pismima. Dakle, već referiše na neke
tada skoro pa ustaljene kanonske zbirke, dakle zakon, Tora, proroci, Nevim i Ketovim pisci. Kasnije u Novom Zavetu već vidimo dalji razvoj naziva za Sveto pismo. Poslanici Rimljanima apostol Pavle kaže, dakle dodaje pridev sveti, pa kaže grafeagije, odnosno sveti, odnosno spisi sveti, ili taira gramata, odnosno latinski sakre litere, 2. Timoteju, 3. glava, 15. stih. Takođe, rabinska literatura, govoreći o starozavetnim spisima, koristi izraz kitve hakodeš, što znači Sveta pisma. Pošto, kao što rekoh, na samom početku Stari Zavet nije bio nazivan tako, nego su Jevreji, dakle, to nazivali Tora ili zakon, Gospod je govorio zakon i proroci, slično. Tek je Sveti Meliton Sardski u pismu Onisimu ove spise starozavetne nazvao knjige Staroga Zaveta. Tatis paleas diatikis Biblija. Sveti Kliment Aleksandrijski se takođe na sličan način odnosi prema ovim spisima i on koristi izraz Stari Zavet. U Stromatama kaže palea diatiki. Tertulijan nešto slično koristi u raspravama sa jereticima, dakle u zakonskom kontekstu, te u tom smislu prevodi Stari Novi Zavet kao vetus et novum testamentum, dakle do dana današnje to vam je u engleskom prevod New and Old Testament. Takođe postoji i jevrejski izraz za knjigu, glasi sefer, i taj izraz je izveden najverovatnije iz glagola koji, prasemitskih, dakle glagol iz drugih jezika, iz aramejskog i akadskog. Sefer najverovatnije potiče od aramejskog glagola safar, što znači glačati, gde se najverovatnije odnosi na proces glačanja pergamenta kao jednog od glavnih materijala za pisanje, ili od akadske reči šaparu, što znači slati pismo, knjigu, mi sami zovemo Sveto pismo, dakle ono je nekome upućeno ili poslato, tako da ne znamo tačno koja od ove dve etimologije je tačna, ali uglavnom je važno da jevrejski jezik za biblijsku knjigu koristi naziv sefer. Latinska reč je libris. Knjiga na grčkom i vivlos potiče od oznake za papirusnu trsku. Papirusna trska je naravno biljka od koje se pravio papirus i jedan od značajnijih materijala za pisanje u drevnosti, pa o tome ćemo posvetiti posebnu lekciju. U srednjem rodu to vivlion je postao izraz za knjigu uopšte. Kada su sve te knjige naravno bile skupljene od svitaka u kodeks kao jedan kompendijum, tada je nastala reč u pluralu, ta vivlija, i na neki način se opet plural, mi ga koristimo u singularu, dakle kao jedninu, mi kažemo Biblija, a na grčkom i na latinskom je to u stvari plural. Zašto je to plural? Zato što kada pogledate Sveto pismo i brojne knjige koje u njemu stoje, on je više biblioteka nego jedna knjiga. Dakle, sadrži brojne spise koje su nastajali u velikom vremenskom periodu i od strane brojnih pisaca u intervalu od preko 1000 godina. Međutim, čak i ako je Sveto pismo skupljeno, dakle, od ogromnog broja knjiga i pisali su ga brojni autori, postoji, kao što sam na početku naveo, jedan narativ ili jedna priča koja objedinjuje sve te biblijske knjige. I evo jednog citata od oca Georgija Florovskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih teologa 20. veka. Kaže sledeće: nije slučajno da se raznovrsna antologija spisa sastavljena u različitim epohama od strane brojnih autora počela doživljavati kao jedna knjiga. Izraz ta Biblija je svakako množina, ali je Biblija naglašena jednina. Pisma, spisi su zaista jedno Sveto pismo, jer postoji jedna glavna tema i jedna glavna poruka kroz čitavu pripovest. I postoji jedna pripovest. Šta više, sama Biblija jeste ta pripovest o Bogu i njegovom izabranom narodu. Ona beleži prvo od svih čudesa i dela Božih, što je božansko stvaranje sveta. Postoji početak, ali postoji kraj koji je cilj. Dakle, postoji ta početna tačka u početku, postajanje 1.1, ali bit će i kraja. Doći ću skoro. Otkrivenje 22.20. Dakle, to je ono što sam vam, čini mi se, pomenuo i juče na vežbama, dakle, da Sveto pismo od prve glave knjige Postanja, dakle, u početku stvori Bog nebu i zemlju, pa do samog otkrivenja gde se kaže evo sve novo tvorim,
je jedna jedinstvena pripovest koja govori o stvaranju, padu i spasenju čoveka i kulminacija pripovesti jeste Božji ulazak u istoriju kroz ovoploćenje Logosa Božjeg, odnosno Hrista. Istovremeno mi nismo samo, kako da kažem, posmatrači te istorije negde sa strane objektivno, mi jesmo u njoj. Ona nije gotova. Ona će se tek ostvariti ovim proročkim rečima koje su date u otkrivenju Jovanu. I da ponovim sve ovo što sam malo pre rekao, Biblija je celovita pripovest koja se najčešće naziva istorija spasenja ili domostroj spasenja. Tako dolazimo do nekoliko poslednjih slajdova koje ćemo posvetiti temi značaja Svetoga pisma Staroga zaveta, dakle koji je značaj Svetoga pisma za nas danas. Primetit ćete često da na bogosluženju, ja sam malo prepomenuo Parimeja, a većina vas koji ima ikakvo pojačko iskustvo, znaće da većina naših otaca voli da kaže, pa dobro, to preskoči, ne treba nam to sad da malo skratimo bogosluženje, da ne govorimo o drugim stvarima iz tipika koje se skraćuju. U svakom slučaju, nekako nam to pokazuje, mi Srbi volimo da nam Sveto pismo, tako kupimo jedno veliko Sveto pismo koje nam stoji na polici, kaže, evo, kupio sam veliko Sveto pismo, ono pokupi prašinu i nikada se ne otvori, dakle, nikada se ne zagleda dubinski šta zaista u njemu stoji. A kada se pogleda istorija crkve, shvatit ćete da je svaki od otaca svoju teologiju pisao na osnovu Svetoga pisma. Kada pogledate dela Svetog Jovana Zlatoustog, samo pogledajte spisak literature, vidjet ćete da je preko 50% toga zapravo biblijska egzegeza, odnosno komentar na Sveto pismo. Sve što je ikada govorio uvek je potkrepljivao biblijskim citatima. Dakle, bez Svetoga pisma ne bi bilo patrističke teologije u tom smislu, dakle, ni predanja kakvog poznajemo uopšte. Što znači da ukoliko želimo zaista da razumemo Sveto pismo i da budemo teolozi, dakle, na tragu otaca, moramo zaista dobro da znamo Sveto pismo. Sveto pismo su oci znali napamet. U svakom slučaju, dešava se, kažem, nažalost, da Stari zavet nam vrlo često stoji kao nešto što je, eto, staro, pa sam taj naziv ljudi pomisle da zato što je staro više nije novo ili nebitno je, ali to nije tako. Dakle, Stari zavet, bez njega ne možemo razumeti ni našu teologiju, predanje i sopstvenu veru. Kako pristupati Svetom pismu, dakle, čitanju i proučavanju? Obično se desi da ljudi vole da čitaju Sveto pismo kao drugu literaturu, pa počne kao Braću Karamazove i sad misli da će tako u tom cugu stići do kraja. Pa Sveto pismo ima mnogo različitih žanrova i na nekim mestima ume da bude suvoparno, te se zato preporučuje da se ipak Sveto pismo čita u odeljcima, dakle da se stvori jedna navika pažljivog čitanja, pravljenja beleški u tekstu i tako dalje, jer samo takav način može doprineti tome da se njegov sadržaj bolje usvaja. Znači, kada prođete prosto kroz čitavu knjigu kao što biste pročitali Dostojevskijev roman, vrlo brzo ćete zaboraviti zaista mnoge stvari, nekako će proći pored vas bez nekog dubljeg razumevanja i nećete se puno sećati. Ukoliko parcijalizujete, dakle, ako delimično čitate jedno poglavlje, 2 dnevno, 3 najbolje, vidjet ćete kako će brzo Bog nagraditi taj trud i koliko postepeno čitanje pisma može dovesti zaista do upijanja tog sadržaja. Imamo i nekoliko otačkih citata koji govore o čitanju i proučavanju Svetoga pisma, na primer Sveti Nikodem Agiorit. Oni koji sebi postave takva pravila, obično žure da pročitaju sve, ne brinući da li dolazi do umilenja od onoga što se čita i da li se u umu rađaju uzvišene misli. Kada ne uspeju da pročitaju sve što su odredili, uzrujavaju se ili ljute, ne zbog toga što su se lišili duhovnih plodova od čitanja, nego što nisu sve pročitali. Blaženje Avgustin još nešto ističe. Bog je svete knjige, što ih je sam nadahnuo, namerno poslao teškoćama da nas podstakne na njihovo pažljivije čitanje i produbljivanje, pa da se vežbamo u potrebnoj duhovnoj poniznosti kad spasonosno opazimo granice svoga uma. Osim samoga čitanja, kroz koje usvajamo sadržaj Svetoga pisma, Sveti Java Justin Popović je doneo još jednu krilaticu koja je, na neki način da kažemo, osnovno pravilo pravoslavne egzegeze. I on kaže sledeće: tvori da bi razumeo. Dakle, to je još onaj deo Svetoga predanja koji sam pomenuo kao praktični pristup. Dakle, ne znači puno ako samo pročitamo i
umno, intelektualno usvojimo, a ne primenjujemo to što čitamo. U tom smislu nam Ava Justin govori da ono što smo pročitali treba da primenimo i tek tada je zaista saživljeno sa nama i možemo dalje nastaviti u duhovnom napredovanju. Isto tako je on u jednom svom tekstu, ovo sam iz njegovog teksta koji se zove Kako treba čitati Sveto pismo, izvukao ove rečenice i takođe tu je meni interesantna još jedna misao, kaže što čovek više čita i izučava Sveto pismo, sve više i više nalazi razloke da ga što duže i neprekidnije izučava. Zaista Sveto pismo budi tu glad koja vas takođe kada vas uvuče nekako nalazite razloge da ga što duže i neprekidnije izučavate. Šta bi faktički negde, da završimo polako, bio cilj predavanja i vežbi iz uvoda u Stari Zavet? Dakle, naravno, cilj nam je da pročitate Sveto pismo od korice do korice, kroz ove 4 godine kroz koje ćete imati kurseve Starog Zaveta, kroz razne predmete, uvod, starozavetna istorija, biblijska hermeneutika, egzegeza i teologija i tako dalje. Ali mi je negde mnogo važnije, ja ću se makar truditi, da kroz ove kurse, to je kroz nastavu, nekako uspeti da zavolite Sveto pismo, da ćete mnoge, naravno, znam, kroz iskustvo i sopstveno biblijske priče i likove zaboraviti, ali ako vam ostane ljubav prema Svetome pismu, ona će vam ostati za ceo život. Dakle, Sveto pismo će vas pratiti u svim vašim lepim životnim trenucima i svim vašim životnim iskušenjima. Njega ćete prvo uzimati kada tražite odgovor na neko iskušenje koje vas je snašlo ili da kroz psaltir Bogu zablagodarite za sve ono dobro što vam se desilo. Tako da u tom smislu nekako želim da nam Sveto pismo postane pratilac prosto u svim životnim dešavanjima. I imam još jedno obrazloženje na samom kraju koje može predstavljati neku temu za diskusiju i za razmišljanje, a tiče se izazova biblijskog bogoslovlja. Naime, mi ovde imamo zadatak da jednako kao što se bavimo akademskim i naučnim usavršavanjem, važno je da ga na neki način opet prati neko duhovno uzrastanje. Jedno bez drugog ne ide. Ukoliko se samo bavimo akademskim i naučnim, može doći dakle do prelesti. A ukoliko se samo bavimo prosto molitvenim, onda možda nećemo biti u prilici da ljudima koji su iz akademskog sveta ili onima kojima ćemo biti upućeni u budućnosti, u školama, crkvama, da objasnimo na jedan intelektualni način ono kako vidimo i razumevamo svoju veru. Što znači potrebno je jedno i drugo. Sad to akademsko i naučno nije bez svojih poteškoća. Propovednik kaže ko umnožava znanje, umnožava muku. Ovo prosto želim da podelim sa vama jer to je bilo i meni jedna vrsta razmišljanja kada sam bio u prvoj godini. Naravno, brojne ćete stvari saznati koje će vam nekako biti teške da stvarite. Poput recimo iz istorije religije vidjet ćete u što su sve ljudi tokom istorije verovali. Ili iz istorije crkve vidjet ćete prosto kakve su sva iskušenja na crkvu dolazila i kakve su jeresi i podele postojali i slično i prosto neće ponekad sve to znanje u onom duhovnom smislu biti moguće baš lako stvariti, saobraziti i tako dalje. Ali to je taj krst bavljenja teologijom. Dakle, svo to znanje koje će takođe buditi brojna pitanja, nedoumice i slično, naći će svoj odgovor. Samo ga trebate tražiti. I isto tako, ja sam to nekako i tada i sada razumevam kao izvesno uzimanje krsta. Dakle, svaka baka u crkvi koja je za pevnicom ili negde na kraju tamo kod sveća spasava se, jednako kao i vi koji ste izabrali ovaj put. Ali je vaša uloga u crkvi različita, jer su vam darovi različiti. Dakle, baka će se spasavati svojim, kako da kažem, skromnim znanjem o veri, a vi ćete se spasavati tako što ćete usvajanjem znanja ljudima ove epohe u civilizacijskom i kulturološkom kontekstu u kome živimo na najbolji mogući način obrazlagati svoju veru. Dakle, to je vaš poziv i zadatak. Zato ćete na svim predmetima ovde na fakultetu, kao i iz biblijskih predmeta, učiti mnoge stvari za koje će vam na početku delovati da su nebitne, i brojni carevi, istorijski događaj i sve ono, dakle svaki jezik, svaki rukopis, sve što budete pominjali, činit će vam se u nekom trenutku da nije važno, ali izuzetno je važno. Upravo zbog toga što je vaš dar u odnosu na tu baku dosta različit.
baš zbog toga što ste pozvani da to svedočite ljudima iz akademskog kruga, ljudima, vašim nastavnicima kojima ćete biti kolege u nekoj školi ili narodu kojem ćete propovedati u crkvi. Time bih ja završio i hvala vam na pažnji. Možete naravno postaviti pitanja.